Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ovela takulandirani pano pa NMS TV pamene nthawi zonse timakhala tikulimbitsa nkhani yokhudza manyo Muslimu. Lero tidabwera hadithi ya mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam imene anadila ani ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu kani yonyoka kwa mwana wa Umar ibn qala nina kuti bunya islamu ala khams akamala islamu manyo Muslimu amene mwana wa islamu akamala islamu ala khams islamu jikile pamwamba pasana mila 5 ngati wewe ufuna kala islamu ufuna kala islamu mila 5 zizo zizipanga sana mila zizi zingati mezi makalira mafua pamoto ngalunga ile mafua atatu kuika popoto bora makala ukanyisa fua imozi por sanga kazikika chimozi mu islamu ngati wewe ungapanga sana mezi 5 hizi ndio islamu yao ilipo ngati wewe sana mezi singati ko kala islamu ngati mesi makala zimejazi hizo zanga ndizitizo mtumanene kuti mboni ya islamu ala khamsi tembila shahadatu allah ilaha illa allah ufunika wewe kuigira mbonode mulungu ndi mozi yeka wegera mulungu mbonode mulungu ndi mozi yeka kubaso igire mutima wako ulisingize mutima ndiko kwa ndilime lako ndio unapanga shahada namba 2 wa iqami sala uzibe mpira swala wasomi ramadan kusala kuja mwezi ramadan kafika wal haji ndubira haji wa zakat ndubira zaka ngati wewe ungapanga hizi 5 hizi makari wewe uli katika mu Islam ngati ungasiki ungasana mele mozi pasa mele 5 hizi makari Islam jago ndio bendekeka choncho izimene makaru mbili sana bano pa NMS TV abalango limegezeka kwa Muhammad wa Islam tindi chikole Islam ni mtima watu tisimikize mtima watu ndio kwa ndili mera tuti class Islam longo soga ndio masamira sana mira 5 hizi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.